igihe kirageze ko dukora n'umwete. Urashaka gukabya inzozi zawe zo kuba umwe mu ngabo z'u Rwanda? RDF irakuraritse ngo winjire mu cyiciro cy'abasirikari bato no mu mutwe w'inkeragutabara. Aya mahirwe ntagucike. Iyandikishe ku karere cyangwa mu murenge utuyemo guhera ku itariki 21 Kamena kugeza tariki 20 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Nyuma hazakorwa ikizamini. Umwihariko kubifuza kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara bararangije kaminuza, amashami y'ubuganga, ubuhanga, engineering cyangwa se amategeko. Imyaka isabwa ni ukuba utarengeje imyaka 27. Abazaba batariyandikishije ntibyababuza kuza ku munsi y'ibizamini bizakorwa kuva tariki 21 Nyakanga kugeza ku itariki 5 Kanama muri uyu mwaka. Ntucikanwe. Ku bindi bisobanuro sura imbuga nkoranyambaga za Minisiteri y'Ingabo. Igihe kirageze ko dukora